Tamuhude bermutua niba Allah tanya gisa. Budahai ada mutua ridha Allah tanya mita. Tamuhude bermutua niba Allah tanya gisa. Tamuhude bena ilme najroh akhir tubuh mulia beta pula ledrongan piasan dunia. Budahai ada mutua ridha Allah tanya mita. Lom. Sambung lom. Melagu pre. Ladum urang gatat lalau pula ledro babudonya hana gethe si ura malaikat to cabut nyawa. Ladum urang yang nak ingatkan selamat dari donya ada hati megemat gelah mudarat dari papa. होए बेचे पहली बार हमने राज ये जाना. मोहब्बत में कोई आशिक जो बन जाता है दीवाना. Alahaido kudodaido dalam perahu bunga bahagia atu pula min ma pedulinto pakaian baru kalau mamita pakaian baru kalau mamita. Kadang senulu gata masalen ma pedusan dengan ayu mata tuku di mata nu pemangan ayah digata kagla babau poma digata kagla babau poma. Alahaido kudodaido dalam perahu bunga bahagia atu pula min ma pedulinto pakaian baru kalau mamita pakaian baru kalau mamita. Benar tak ingat anu sayang dalam kandungan dilegata ma bapa tingkungan ijan pematan sakit tingkungan kulit pemasensara tingkungan kulit pemasensara. Alahaido kudodaido dalam perahu bunga bahagia atu pula min ma pedulinto pakaian baru kalau mamita pakaian baru kalau mamita. Jino karaya buat intan maju pasangan ke asakama au kana capung betua uram ona pasangan betua kema ona pasangan betua kema. Alahaido kudodaido dalam perahu bunga bahagia atu pula min ma pedulinto pakaian baru kalau mamita pakaian baru kalau mamita.
anu inong ana sajanma nya anu inong ana sajanma alahaido kudodaido dalam perahu bumi bahagia atu pelamin ma pedulinto pakaian baro kalia mamita pakaian baro kalia mamita benaka ingat anu sayang dalam kandungan bila kata ma bapa tingkungan ijan pematan sakit tingkungan kulit pemasan sara tingkungan kulit pemasan sara Jino karaya buat intan maju pasangan ke asakama okana cabung betua uram ona pasangan betua kema ona pasangan betua kema Alam kawin di balelaka benatawa jasa upama kupung kasin sababulangang nya anu inong ana sajanma nya anu inong ana sajanma Bandum Nabi Betaturi wahai insan 25 yang tersebut dalam Al-Quran. Pertama fon wahai kaum Nabi Adam, yang keintu bandum Nabi wahai insan. Yang kedua hai saudara Nabi Idris lam syuruga dalam mata netop ibli lena bina masa tofan nepegat kapai nepekenan bala tentera juneh bekai pet Nabi Hud 5 Saleh 6 Ibrahim tat mulia tat gemaseh perang Halim 7 Nabi Lut 8 Ishak dan Ismail Yohdi Mina ayah nasihan Lut Sikin 10 Harun 11 Musa an Imran Bukit Tursina Droneh marit dengan Tuhan 12 Daud lemah lembut mangat hatsu yang jile hana jadeh tudang laju temak keleblah jinolun pegah Nabi Zulkifli aput belah Sulaiman karunya Tuhan pangkat tinggi kelimang belah Nabi Ilyas lon pegah jina 16 Yusuf belun pengotat samlako Nabi Yusuf rupa cantik ibahate pungau Zulaikha purmo raja nanggro Mesir 17 Syuib umur tatip sepot mata yang jo tungkat ke mukjizat Nabi Musa ke-18 jinolun pegah Nabi Zakaria Nabi Ayub Nabi Ilyas Nabi Yahya 22 hai saudara Nabi Yaqub 20 Nabi Yunus lang perut engkau 20 put jinolun pegah Nabi Isa anak Maryam karunya Tuhan hana bapa 25 wahai kaum rakan mertua Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa anak Abdullah